Uy sağıp gelip süt tartışım gerek dep problema kılıp жүргөн жеңелер көргүлө. Эми уйду саап келип жөн эле куя бересиңер. Мына электрический сүт машина. Мына солнечный аппарат өзү иштетип бере берет. Сүттү өзү тарта берет. Электрический сүт машина. 220 чыгарган солнечный аппарат, чоң аппарат. Чоң панели менен. Сүт машинаны иштетет, кир машинаны иштетет. Кирди деле жууп берет. Сүттү деле тарта берет. Сүттү алып келип куюп коесуздар. Суну алып келип куюп коюп кир машинага салып коюп айлантып койсоңор кириңерди да жууп бере берет. Малютканы кеңири иштетет. Süt maşinanı kengir işletet. 2 saattan 6 saatga derin kengir tok çıkarıp berip işletet. Tak, balgarkanı işletet kengiri. 12 volttogу nerseler işletet. Bir sıra işletet көрсөтүп koyun. Komplегин 12 volttog 2 лампочка. Жана 4 telefon USB ход. Telefonu kengir толтурат. Хойто 10 ta telefon. 220 жандырасыздар. Кнопканы жандырсаңыздар. Мына чоң панели. Чоң панели. Adam boyunday var. 1.85. Tak, çoğun paneli jana akkumulyatorda çoğun 22 kg çıgadı. 2025'ge 3-cü ay жаңы akkumulyator geçe jakında geldi. Mına süt maşina işte Bismillah, mına kay. Ha degende süt maşina işletet. Bir malitkandagı dışında işletet. Mına mol жерден sayılgan top geldi, işletet. Çalıp жатсаңыздар болот. Кыргызстан боюнча салып жиберебиз. Количество аз санду гана.